Karib hoi polis kalapelong ia kajing rakhi advance Christmas arjar arpaway. Ia kata kajing rakhi lapelong ha kajan mit jang kat santrik nopra ha police reserve Ribhoi district nongpo. Bar ha kata kajan mit karib hoi polis kalapelat ru ia kajing rai Christmas ia kabala ai kerteng Emmanuel. La sakhilang da kajing don ke deputy commissioner Ribhoi district ke kong RM Kurba USP Ribhoi district uba C Sirti lembat kiwe ki he pulit bat lawan bani shimentalang degi kun swet jong Ribhoi Presbyterian Synod Children's Home Government Boys Children's Home bat na Government Girls Children's Home ke balaiwan shimbenta shit remlang hakate ke program degi jingwai bat kajing shat. Bat lapin shit pencingan syuk ia ketika program dah kejing rai Christmas lingba ke kenhun tem ahava. Bat nga aingo si kat day ya kini police officers rangkat lang bat kinang bot kijong kibaro namar ba kilale ya kakam ke ba kraw ba ngayas ngo ba kilay lek keleng man pelong ikini ki program na mga tip mo ka kamram ka jongki kalong ka bae abha bat nakatuka music video ka baki pelait mentas ngiyo ba ka kam ka jongki kalong arpusaw kanta into 7 days kim dan kata ban ong kum mangibro ngidang yo mo city handrai maki kihi ka ding service throughout mo bonsin kim yo ban le ya kata ka Christmas na ni ka New Year but family tikani ka kalong ka jing burom na kalyang jongiru ni really respect ya ki police but force baro ki ba don nam ta jongi ka safety ka jongiru tinga ai kublay ya pi baro ki ba organize ba nga sokmen ba haba pia don kum kini ki activities hapo ka department kapen ya ka jing ya jan kapen wanra ka jing ya iwe kamtam Kitalan baper pia don pila banya say pertay hang ni tenga ai kublay ya pi baro kirang ba bat kilong kumi I kong singkli tu balarwai kong pi biang baha best baha bat nga ketmen pinang yarwai ba iba man kapor but ngila experience ya kata ham bon sin gini gi program national events jong ngila invite ya pi baro ting ay kublay pi baro ngakarmen each one of you pindan ka Christmas ka ba long meaningful ka Christmas ka ba piyo asya ta ka jingkemen day tang nakirong pong day ka jingkemen ka mensim ting ay kublay pi baro ket bok ket ruang ba pinya sya yaklan pinya one pai pat house number mai da ka mensim ka basngohon da ka mensim ka ba tiblay ting ay kublay pi baro happy Christmas in advance and a very happy new year in advance too. Thank you so much.